Hai. Show ale nona, bolehkah beta tanya sedikit? Bolehkah nona datang rapat kamari? Bolehkah nona manis membuang waktu siul di baronda dengan beta sedikit? Show alinyong beta takut mengakui, sebab sekarang orang kawin lah bujange, punya anak maringke-ringke sobat cucu 10, tapi parlente bikin diri mambujange. Wow, punya anak maringke-ringke sobat cucu 10, tapi parlente bikin diri mambujange. Oh, oh. Soalino bolehkah beta tanya sedikit? Bolehkah nona datang rapat kamari? Bolehkah nona mau membuang waktu siul di baronda dengan beta sedikit? Soalnya beta takut mengakui, sebab sekarang orang kawin lah bujange, punya anak ringke-ringke sobat cucu 10, tapi parlente bikin diri lah bujange. Show ale nona, bolehkah beta tanya sedikit? Bolehkah nona datang rapat kamari? Bolehkah nona mau membuang waktu siul di baronda dengan beta sedikit? Wow, alinyong beta takut mengakui, sebab sekarang orang kawin lah bujange, punya anak ringke-ringke sobat cucu 10, tapi parlente bikin diri mambujange. Punya anak ringke-ringke sobat cucu 10, tapi parlente bikin diri lah bujange. Punya anak ringke-ringke sobat cucu 10, tapi parlente bikin diri mambujange. Siu, oh, Ambon manis.